Yesu nashimwe, ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe. Ku izina ku bantu batamenyereye nitwa Pascasie, nkaba ndi umukozi w'Imana kandi nkaba nkunda Kristo. Ndafite ubutumwa bwiza nshaka ndabashikirize. Ubwo butumwa bwiza buri muri Yohana 5 ku murongo wa 5 nshitse ku 9. Reka rero ku bantu bataragira subscribe ndabasabe muyigire kugira ngo muze muronka izindi nyigisho, ubundi butumwa bwiza bushaja, maze rero muze musheringa mubuha abandi, hanyuma muze mugira ikena yiwanjye ku bantu batayizi ni PS pascasie niyo kena yiwanjye. Ku bantu rwose bataragira subscribe mufyondaho kantu gatukura. Yesu arabakunda cyane, abashaka ko mwumviza ubutumwa bwiza. Haleluya. Reka rero mbere yuko ndi butangire ndabanza senge nambaza Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima kuyu mwanya umpaye, ndagushima ukuntu ngejeje ahangaha Mana, ndagushima kuri ijambo ugiye kumpereza Mana ngo nshikirize abantu bawe. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, abantu bari bose bari buryumvirize ribafashe Mana. Ndasabye umwuka wera kugira ngo Mwami nasama avuge. Mwami Yesu ukoresha ibyumviro vyanjye Mana, ubikoreshe Uwiteka Mana, unyinje mu byumviro kugira ngo Mwami nkora ibyo ushaka. Data wa twese ni hasi mvuga ibyo ngiye nkene ahubwo wewe uvuge. Haleluya. Ndi igikoresho cawe, ndi hano kugira ngo nkoreshe Yesu Kristo. Ndakwinginze Uwiteka umuntu ari wese ari bumvize buno butumwa Mwami umugira umugisha, umuha umugisha. Haleluya. Ndakwinginze Kristo umwuka wera aherekeze ino jambo kugira ngo Mwami urigira akamaro mu mitima, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amena. Reka dusome ijambo ku murongo wa 5 ndageza ku 9. Hariho umuntu yari afise indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati, wumva ugomba gukira? Haleluya. Reka mbe ndagejeje ahangaha. Hano hari kuri Betesida. Hari kuri Betesida hajya hari abantu benshi cyane bagwaye. Hari abantu benshi cyane bagwaye indwara zitandukanye. Hari bagwaye imitima, hari abagwaye hari bimuga, hari abagwaye indwara zitandukanye. Aho hantu rero amazi yaruburuka, umumarayika araza kare akuburura amazi, maze umuntu wari wese yumva ko afite yitambukira cyangwa se afite umufasha gutambuka agasha mutwara mwayo mazi, agakira. Ayo mazi yavura indwara zarizo zose. Ariko hariho umugabo yararwaye indwara yimaranye imyaka 38. Uwo mugabo nta muntu yari afite amufasha, nta muntu yari afite ngo amutware hariya ngo amwibize mwayo mazi, ntibyabaho. Ariko yararindiriye, yari yicaye yarindiriye. Haleluya. Yarindiriye yihanganye, arihangana. Ntago yarazi ubutabazi bwiwe aho buzava, ntago yarazi umuntu azamufasha. Haleluya. Maze aricara, ntago yigeze yitotomba kuko yabona abandi babakuraho ngaho bajana mu mazi bagakira. Ariko wewe yareba, ntago yavaho ngahari, nta muntu yari afite amuterura ngo amushiremwo. Ariko ayimarana imyaka 38, nta muntu yari afite. Yarihanganye, yararindiriye ubutabazi. Ntago yarazi ngo ninda ari buze kumufasha, ntago yarazi ngo mbese zakira gute. Ariko yarihanganye. Haleluya. Abantu b'iki gihe, abakristo b'iki gihe ntago bihangana, nta kwihangana bafite, nta n'urukundo bafite. Ibyo byose byarabavuyemwo. Haleluya. Reka ndabahe akarorero.
nk'umusore n'inkumi bagiye bakundanye bashaka kugira gushinga umushinga w'urugo nako w'ubukwe maze bagaca batangira sheri urazi ko ndagukunda atego ndagukunda sheri urazi ko nanjye ndagukunda ndagukunda sheri wanje atego uramukunde bagaca bagenda kugira iki kugira ubukwe imbere ati uramwemeye uremeye ko uzamukunda mu mahigwe no mu marushwa atego ndamwemeye ati sheri urazi ukunda gukunda rwose ati iyo byose urabizi ko ndagukunda umukobwa nawe ngatego ndamwemeye ati nzamukunda mu mahigwe no mu marushwa agwaye cyangwa akomeye ati sheri rwose ndagukunda atego reka rero bene data ndababwire mw'ubuzima tubayemwo muzaze mumenya ko ibihe bigenda bihinduka hari ibihe byiza hari ibihe bibi haleluya ibyo byose muze mubimenya ariko mw'ibyo bihe byiza dukunda Imana kandi tuyiringira ikindi no mw'ibyo bihe bibi dukunda Imana kandi tuyiringira haleluya umugore bagenda ubukwe barangiye bagenda bakabana nk'imyaka nk'ibiri umugabo agaca agira ikibazo c'ubugwayi cyangwa umugore akagira ikibazo c'ubugwayi akabona ubwo bugwayi bumazeho igihe kinini ati ati ngiye birananiye kwihanganira bino ati wa mugore we nimba ukuguru yacitse nimba yagize accident agacika nk'uguru cyaye namba yagwaye nk'ubugwayi butuma ukuguru gucika ngo yeye ati nagutoye ufite amaguru aya abiri atari kubufite ukuguru nukuri ntago nkeneye gutunga ikimuka ati kwihangana birananiye kukwihanganira birananiye kukwihangana zishoboye kukwihanganira birananiye ngiye gutunga ikimuga ntabyo nashobora ati mviraho ati ngiye kwishakira uwundi ariko ati sheri ndabyemeye induzi ukunda gukunda mu mahigwe no mu marushwa nzagukunda ugwaye cyangwa ukomeye nzagukunda ibyo ngibyo umuntu akabyibagira mbese umuntu yihanganira undi iyo mbese hari amahoro ariko amaze kugira ibibazo ukwa kwihangana guca kurangira agaca atangira mbese n'urukundo rugaca rugenda uwo mugabo nubwo yaramerewe nabi nubwo mbese yararembye nubwo yaramaze iyo myaka myinshi agwaye ntago yigeze yihakana Uwiteka haleluya ntago yigeze agira iki yitotomba cyangwa se ngagira iki ngo kwihangana kurangire yari afite ukwihangana kandi akaba afite n'ukwizera kandi akaba afite n'urukundo kuko nta numwe yatuka ntawe yatuka rwose nta numwe yatuka rero yarameze uko nguko yihanganye arihangana kuko ntago yarazi ubuzaza kumutabara haleluya kandi ndababwire bene data rino juru turiko turanyuramo turiko turajamwo mumenya ko atari ryo gufyinatisha na Yesu bwiwe nimwibuka ubuzima bwa Yesu nimwibuka ubuzima bwa Yesu yabaye mu buzima bubi icyambere yavukiye ahantu hanuka yavukiye ahantu hari inka hasobera inka zihasoba zikanahanya byose bicanganye maze mu kubihana avukira mu bwato bw'inka mbese ubwo bashiramwo inka amazi bamushiramwo bamuryamikamwo ntago bamujyamitse ku gitanda cyiza ntago bamujyamitse kuri matera oya mbese yatangiranye umubabaro Yesu yatangiranye umubabaro mu kuvuka kwiwe yatangiranye umubabaro mu gukura kwiwe akura ari umubabaro
ereka rero agiye kwigisha. Murazi ko Yesu bamusohoye mu rushengero bakamuta hanze, aho ngo bari banze inyigisho ariko aratanga. Bene data, Yesu Kristo mwibuke ko atani inkweto nziza yari afite. Murazi ko atani imyenda myiza yari afite. Nta n'umuceri, nta n'intuzenye, nta muceri, nta kagasosi keza, nta kiyigeze arya. Yesu yakuze mu ntuzenye mu mubabaro, yakuriye mu mubabaro, kandi ari umwami. Yesu akurira mu mubabaro ariko arihangana. Murazi ko yasenze ngo igikombe ngo kimurengane, ariko nubwo yabisenze Uwiteka Imana ntago yabikuyeho, kubera ko igihe ntago cyari bwagere. Yesu Kristo muribuka ko bamukuye ikanzu bakamwambika umubindo, ari umugabo, ari umwami. Yesu Kristo yasize ikamba ryiwe, ikamba ry'ubwami, ararisiga, araza kubaho nabi. Bamukura ikanzu, asigara yambaye ubusa. Haleluya, asigara yambaye ubusa. Nubwo yatakira Uwiteka, ntabwo Uwiteka yagira iki, yamwishura. Kandi rero ntago ari ukuvuga ngo ntiyaramwanga, yaramukunda. Gusa igihe ciwe nticari bwagere. Haleluya, igihe ciwe ntago cari bwagere. Yesu nashimwe cyane. Bene data, rero niwabona ugiye kunyura mu bintu bibi, ukabaho nabi, uyu mwanya ukabaho neza, uwundi mwanya ukabaho nabi, umenya ko na Yesu ntago yigeze abaho neza. Uyu mugabo turiko turakurikira, ni inzira ifunganye, kuko yabayeho nabi. Ntago yakwemera ko natwe kuja mu ijuru twogenda nk'ugurutse, mbese nk'abantu badahuye n'ibibazo. Dukwiye kunyura mu nzira ifunganye, irimwo amahwa, irimwo amabuye, irimwo imisozi, irimwo ibibazo, ariko ngo harahiriwe umuntu azatsinda. Harahiriwe umuntu azatsinda. Uzatsinda Uwiteka azamugira inkingi y'urushengero. Haleluya. Burya rero iyo wihanganye ukihangana, haragera igihe ugatsinda. Uwiteka akagutabara mw'ivyo bibazo urimo. Haleluya. Kuko na Yesu yaratsinze. Igihe yapfuye baramuciriye amacanjwe, umwenda we barawukinishije, ariko yaratsinze. Igihe apfa rero agatsinda urupfu na kuzimu, Uwiteka yaciye amushira hehe? Iburyo bwiwe, aho yaronse itsinzi. Nawe rero niwihangane, reka kwitotomba, witotombera Imana mw'ibyo bibazo unyuramwo, kuko na Yesu yaranyuze mu bibazo. Kuja mu ijuru ntago ufyinata. Kandi ikindi umenya ko uyu Yesu wakiriye, uyu Yesu urimwo, nawe yarahuye n'ibibazo. Ibyo byo bimenye. Haleluya. Abantu barakunda Yesu. Yesu ndagukunda. Barakubise intuzenye inkoko, barakubise akaguru k'ihene, baranyweye n'isoda, barahaze, bagaturume ngo ba. Yesu ndagukunda. Yesu ndagukunda. Yesu ndagukunda kubera uhaze papa. Yesu ndagukunda kubera uhaze mama. Yesu ndagukunda. Yesu ndagukunda. Yesu zukuru ndagukunda. Yesu ndagukunda. Ubwo nukubona hariya hari umuceri, agafuko k'umuceri. Ubwo nukubona hariya mbese muri banki hari amafaranga. Yesu ndagukunda. Yesu z'ukuntu ukunda, kubera ubona aka kazi kendereye atangurana ufite mu kazi. Kubera kubona mu kazi mbese hari amahoro. Yesu nukurehe, nta kintu na kimwe kizatuma ndakwanga.
nubwo byaba bimeze gute, nta kintu na kimwe kizatuma umwanga. Ati Yesu ndagukunda. Yesu nawe ati buretse. Ati buretse. Ngo hajya ngo amanyama ategwa n'agashambara. Ngo amanyama ategwa n'agashambara. Ati buretse. Yesu agira uku akore ku kazi. Akore ku kazi. Akazi karangire bamwirukane, atakintu uvuze kibi, atari kosa ukoze bakwirukane. Aho birarangiye. Ugende kuri banki usange amafaranga warayakoresheje warayamaze. Weraguze hirya no hino usange nta kintu c'indya ufite. Ubukene butangire bukuze ko utangire kwambara inkama mbiri zidasa. Ubukene bukumareho nk'umwaka utangire witotombi. Atari ko Mana yanjye vuga ukuntu nagukunda, niwibuke Mana ko ibingibi nibyo nkoreye ga Mana. Uku ni kunyishuye unyishuye ubukene. Unyishuye ubukene. Mana we ni kubera iki Mana, ni kubera iki wampevye? Ati reba ukuntu ubukene bwanyishe. Uratangiye kurira. Uratangiye kurira. Oh Mana yanjye. None we ubu ngubu ndakuvuye ko ntacu kimariye kubera ko uri kuranyicisha ubukene. Rero ubwo ngenda kuvuye ko ngiye kwifata inzira ziwanjye. Bene data, uyu Yesu twakurikiye yarahuye n'ibibazo. Kugira ngo ducungurwe twebwe yarakubititse, ikintu citwa gukubitika. Ntago yagutwara mu ijuru hovyo. Ntago yagutwara mu ijuru ko nguko utabanje kurikorera. Uje mu bigeragezo ubitsinde, uje mu ngwara gutewe ubitsinde, kandi ndakubwire ku Mana havamwo byiza hakavamwo bibi. Ndakubwire kandi rero mu buzima nse ndagisubiremo. Mu buzima muzaze mumenya ko hari gukira, umviriza di, hari gukira hakabaho no gukena. Ntuze wibaze rero wicare ngo nzaguma ntunze, ngo nzaguma ntunze. Cyangwa ngo yibaze ngo nzaguma nkenye, ngo nzaguma nkenye. Hari gukina no gukira. Urumva ko abantu kwihangana byabananiye rwose. Kwihangana byarabananiye. Iyo rero yavuga ateka nihangane kujya kuntu nakunda Yesu, reka ndamukunde no mu byago no mu makuba. Mu makuba ateka nkunde Kristo. Abantu bakunda Kristo ari uko bahazi, ariko basonza bakamwanga. Bakamwanga. Abantu bakunda Kristo ari uko abona mu banki harimo amafaranga, ariko yarangira bakamwanga. Urukundo bamukunda ruca ruhava. Nta kwihangana, nta n'urukundo. Ukunda umuntu ari uko uhaze. Ukunda umuntu kubera turiya tuntu agukorera twiza, ariko atadugukoreye uca ku ruhande. Iyi Mana yacu rero, uyu Yesu wacu, umva umukunde mu byago, umukunde no mu mahoro. Uhaze umukunde, ushonje umukunde. Arashobora no kugucisha mu bibazo kandi bikakugumaho. Ariko se izo ngwane zawe usengera ntizihave koko? Ubyumva gute? Ugafata amasengesho yo kwisonzesha, ingwane zigaca ziguma zikanuye uko. Zikanuye ntizihave. Bene data, nukuri mugire kwihangana mu ibyibazo byanyu murimwo. Na Yesu yaratsinze. Na Yesu yaratsinze. Kuba yaratsinze rero, izo ngorane zawe nawe zafite iherezo, zizavaho. Wewe ikintu ukwiye gukora nukunde Yesu mu ngorane zawe, kandi ukunde Yesu mu mahigwe. Useka umukunde, urira umukunde. Haleluya. Ikindi gira ukwihangana. Gira ukwihangana. Ntiwitotombere Kristo kweri, kuko Kristo aragukunda. Haleluya. Reka mandanye nsoma. Uno agwaye aramwishura ati mugenzi, nta muntu ufise wo kunyinikira mu kidengeri. Iyo amazi azikurutse,
iyo amazi azikurutse, kuko ngira ngo ndaza uwundi akantanga gushungurukiramwo. Haleluya. Urumva nkakubya nababwiye nta muntu yari afite amutwara mwayo mazi. Ntawe iyo agira ngo aravaho ubundi yaca agira iki, yaca amufasha, nako yaca amutanga, yaca amutanga gushungurukirayo. Haleluya. Yesu aramubwira ati va hasi. Aharoni cyakubwira rero Yesu Kristo uku yabwiye ngo va hasi, yabwiye uyu mugabo ngo va hasi. Wizere ko ntabwo ibibazo byawe bizarangira. Va hasi, ikorere ikirago cawe ugende. Buno nyene uwo muntu arakira. Uwo muntu arakira. Uwo muntu arakira. Yikorera ikirago ciwe aragenda. Amena. Iyi ni history y'ibyabaye k'uyu muntu. Haleluya. Byarabaye. Ibi ni byabaye rwose, ni ibintu byabaye. Ijambo ry'Imana ntago ribesha. Uyu muntu yaricaye atazi umuntu n'umwe azaza kumufasha, ariko yararindiriye ndi. Haje umwami w'abami ari we Yesu Kristo. Ariko uyu mugabo kwe yaragiriwe ubuntu bukomeye cyane. Yarindiriye Yesu Kristo umwami w'abami, niwe yamubwira ati korera uburibwawe wigendere. Haleluya. nkaba nshaka kuguhumuriza mwene data, igihe cyawe cyo gutabarwa kizashika. Wowe guma wihanganye mw'ibyo bintu uri muranyuramwo. Yesu Kristo ari mu ruhande rwawe, turazaza kukugwanirira. Haleluya. Ntiwitotombe, gira ukwihangana kandi ukunde Kristo mw'ibyo bibazo byawe, kuko niwamuvamwo ukamwihakana nawe azakwihakana. Niwamwihakana nawe azakwihakana, kuko azaca amenya ko umukundira ibirayi, umukundira umucera guhereza, umukundira umukate, ariko mu gihe c'amakuba uramwihakana. Rero bene data, nimukunde Yesu mu mahirwe no mu marushwa. Niko biri. Bene data, Yesu Kristo abahezagire cyane, bampera umugisha. None ngarukirije. Uwiteka abagire neza, ndabakunda. Ino video muyisharinge kandi mugire subscribe. Nukuri Yesu Kristo arabakunda cyane. Mu nzira imwe yo kuja mu ijuru. Haleluya. Reka nsenge rero hanyuma turangize. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima ko uyu mwanya Mana umpaye, ndagushima ko ijambo Uwiteka, ndagushima ku mwuka wawe wera wampaye. Yesu habwe icyubahiro. Haleluya. Uwiteka wamfashije data. Ndakwinginze umuntu ari wese ari bwumvirize rino jambo mwami rimushigikire kandi rimufashe. Haleluya. Hezagira rino jambo Mana, umwuka wera kurikire no jambo mwami, umwuka wera kurikire no jambo, rigende rikore igikorwa mu mitima y'abantu. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amena.